Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu la remsang ralte Longtlai district borsa puchi mala shiva gopal reddy chuan ramria ven himna khawzo kalpui ni tur thu soi Tunt Naya Central Young Lai Association CYLA le tlomngai pol dangte ne nangin kom ho na borsap chuan tunin hmuna longtlai khopui chung nge Rakhine State Myanmar mi le san omti thomin abinga thlen thu soin Assam Rifles nen hemi chung chang hian soi ho to thutar langa ramri khawzo ka veng him turam malak mek zelani thu soin police patrolling po zingle khawzo ka kalpuyani ati tlomngai pol tingen na anga security checkpost tamzok siam chu thilpoi mo takani thu soin borsap chuan thunei tu sang zong ne na thlena atolang zela malakani angati a heti lai hian CYLA shwai tu te chuan tun na ya Myanmar ram Rakhine State tangin arakan helpol mi te ral thuam kengin longtlai chunga an lo lut ni nan soyani borsap chu mi puini tin mamo bongra phur lir theite chu mi puite mamo phur tu berani awangin an kalna tur mun an thlen nge poimo atia mimal waile minga poisa khondu wanga lir theilo dang thina nom nia sia thu po soin hei hian waile ming ate chatheile donani atia CYLA chu poisa khonching te zong chuak le atu langa malak pui tura somin abikin CYLA chu polian berani angin maswai tu ni turin angenani Zalen taka sumdon akalpo atul he ti po soin Mizoramin tuyal thei alak na ber Assam lama leichim wangin tuyal thei du khop mo anilawa tuna chon har sana engma to lovin Longtlai district mamo za tuyal thei omme kani ati puradia chuan Myanmar le Bangladesh ramboy wangin Longtlai district ka raltlan tam tak an lo lut ti soin ramrikan te chu raltlan ani angin a thei chen china tan pui thin an ni atia tlomngai pol te po in thei to pan chhuat te ashiat pui thule film khur taka hmanla ka ro atul hle ni atia ram lei lung fa te himle zalen taka anom chu thil pui mo masa ani thu tar langin raltlan chungchanga ngai tona thuk jok nei atul rolin tlomngai pol te ne na lung rol taka tho ho po atul hle ati Longtlai district chuang raltlan mek tanor chhuat tumna engma omlo te po soin borsap chuan ashan pa sarkar tanga raltlan tan puina omsi lawa wangin raltlan tamzol o lut tur ero district mi puin andol zodon lawa andol zo tok shiat atul hle ani ati CYLA shwai tu te chuan dan lawa sumdon na om wangin tuyal thei phur dan ani thu soin mi puite tan har san na thlen tumna engma omlo anti a bungra phur motor bi ka dan phallo phur anom le omlo ero endik thin ani thu soin danang thlapa bungra phur te dan aningai lo anti a tlomngai pol anni ang takin mi puitana thok anni pia lama sarkar tha te chaktu ni tura anom reng thu an tar langbok CYLA hian borsam hne na Longtlai district mi puiten hniang nar taka tuyal thei an nei thei na tuyal thei che khol dan vilzui reng turte Rakhine mi le sa Longtlai district a lut le chuak te velfai taka chin chhia turte Longtlai kho pui chunga hotel nei ten rami chung mi an ni ngei ti fin fiana phut zel tura ma la turte Longtlai district a bomral tan local norkir lo turte Longtlai district mi puite an himzok na thingtlang kholama security check post le temporary beat post da tura malak sak turangen na an the luta Lai Women Association MHEP le MOP te po in CYLA ngen ni an pompui thu an soya puradi chuan CYLA MHEP LWA le MOP te ngen na siam chu zaomati thu soin atulanga malak ani tur thu shilani Ninga niya tanga Aizawl Bongkon Presbyterian Kaushan biakina nga Synod Mission Board Board Site North East Region Missionary Retreat voi nga na chuzanin hiana tiakang Retreat tupuyatan Chanchinthar ti manani a chhun lama mithiam te thozia zir haule rongbol zela turatana thilpoi mo sang te zir hobani Zanlama wantlang pathian biakin khom board site chinani a ninga ni zana Synod Senior Executive Secretary Reverend C Zoram Moyen keynote address asoya Zirton ni zana Executive Secretary Reverend VL Loyashan le in thucha asoya inrine chhuna in hlanthar na le fangna in khom board sai ni Moin chama in khoma Synod Executive Secretary Reverend Dr. K Lalom Zwalan thucha asoya Channuwa Synod Secretary Reverend PB Mankiman thucha soin chatuan rampanta missionary pali sunahun manani Zanin hian Mission Board Secretary Reverend Arlen Pingsangan thucha soyanga in khom pui achiak zuyang Tun din muna marchak biala mission field pasari
a oma missionary zaruk som pani an bung me kani karkal telai hol vela changa Bangladesh ral tlan bo chu tun thlengin hmu ala ni lo police so tu te hne changa thudon danin Bangladesh ram Chittagong Hill Track sa Bethel khomi wanlung ngama kumsom thum panga chu midang somthum pathum te ne Nongtlai district dam dep tu khuwa anron ral tlana Mizoram Bomb Students Association Central Relief Committee member Pularam Chana Boy Tlung Soidanin wanlung ngama hi ral tlan mi somthum pathum te rolin dam dep tu khuwa hi alo thleng ve nge ya anwai hian BSF hovin Bangladesh ramri kamtuli khuwa anthon kir le a hemenu hian omna chin hriat ani talawani BSF hawa wangin ramri hi aral tri a zong turin an lut thu ngam lo ni in an soi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani